Omurubiri okubwatya nigo kurigirirwo. Omwanchu wa omuriro muna botambe kero kwa Brian Sagini Isena ase screen ya omwanchu muri omanya koletera mangana y'omuroberi bw'Omogano ne litukurane nigonde asense moye scheme asakuru kumecheo ase constituency ya Borobo ase county ya Nyamira ase tuchigosanganere eyemo ase yemo omo director ase wizara ase ministry ya lands kega sense ya Kenya ara tutena kia kinetse bakaboneka gaikera ase ikera kuru omo director nabo igora kodre chiga ase county au asama baga au ase position au ikega sense ya Kenya tusanganere kega sense moya go sasa mochoe atutena kia kinetse wikirabone iga ikere asa iga mwanchu muligereri tugotogo tuanchera togo sanganere atutena ki amanganare mheshimiwa timeti bano sono mheshimiwa ngoko rokose nganjira nguru komo director ora tumie linde lions director nakia wedi tukulia chake na bokirewia na nyasao tuigoleire na indo toiro ugima asa yingu mwakirambia muno ni gintu kende ngwateba lituko twachakirewia na bakalipishire gai gabone asante sana ukwana ninjerero omuchubwa to munya kabisa in fact esimuga mosese niri kirende mubwa pakise so kubure chiku ando sase kubure seso se Kemoni ke kubuga igo manyanga ebintu mbirororo osendagira nerororo no vumaene yasa tokonyire ntuli ndubwate gintu tokori lakini ndokori yakiri nyasa toire ndubwate magana mangi gintu ndatebe uyu gukwana rero James Kemoni ni gaiburu West Mogrango asa kinyorukia kigogi na onki neretari ngaruoro ngasoe ngende skuru ya Mongolisi primary director utaratire watoratire sibiti yake na jira utarara director na kiwe nyorte ke gase ase kurinde ya borabkiara wabongirango kiwe tege ke borabwenyene okay na onyibiru alina na tebali ndo Mongolisi na ukina ngona kora chigasi ya serikali na kora chigasi ya serikali ya Kenya monese wizara ya ministry ya lands ni nyibunde seta mangana yobole mangana ya land administration na urban and regional planning na kolire chi county chinyingi mheshimiwa tindi to ndagabo tindi to rande na kinke ikoro side kerenge yuko chakomenya borabu kwanza ndo ndate ngena kim borabu na gukina na ngono gotara na ngono kore biasara biane na roche tigandi muchiona nije ndarwese tato mindanyibol nyibolete ngoni bwate michibere bona ari Mongolisi muchiona noro kogenda ndona atimoka na iga ningolete nebese ana nairete alone ngachalinde ngabera Dr. James Kemoni ndiye iboire iliteria ne lironge ndire plana James Kemoni plana James Kemoni aiboiru ne mwaka mwaka naibole tu Oktoba mwaka 72 alisi kinyorukia Mongolisi na nateba kigogi tata Kemoni jili italia ne James ongera Kemoni kana naiboru ali ngasome skuru nateba Mongolisi ntagrete skuru boroskaps karuoro ka itokuruoro ngagende skuru ya Apair High School Nairobi. Era Milimani Nairobi. Aso muchuma rabono kwa ule kigogi. Yono. Ninji tali mwaka kole kanyo tinde babu yanjeto mwaka 86. Ngakora matemu kuro ngaenda class keli gitanga ni baki yakane. Ngakora kuro ka nyasaga nsisini nuko ganikwana naenda na ale kusaba nkenyora kindi university ya Nairobi. Mwaka chetu university mwaka kiolenge kwanza indwe tali 1989 nalingolete masomo ne secondary ngagenda Nairobi University mwaka November 1990 mwaka 90 one University of Nairobi and University of Nairobi na mbona ni university the university UN jetali ngasoma mangana sociology no kumanya wantu njera bamenyete na kumanya enjera kirimo mera na wantu mukorirete usumu gukwanera n'enjera ngiye bwato batwerere no bomo na ndi ngasomere ndo tukuruka geography enjera
bintu tokorense biundiro ngaruoro ngaita kernaita igo totebe gwakora degree bere ina kolede ingakiri ntwale okara chi unit ibere echine china specialize ise undergraduate degree yani ntangani inganyukora linde kena nyukora ngaruoro ngagraduate 1995 kagenda linde ngachikona okole bintu binde bingao igasinja weto bokonkuranyo renga kiri ndi tonga ndanga igole biasara byana sakoro kukayore kwanza tutara ikasi biasara bike kubo mesukuru kena kibori yabona wachi baideli kare bande mwa chiri university mwa ngaba kesana unlike woni gatra tenga no nyikiri kinyoro kiri wa kiri family skuru mochine bwato mondo chitu university ari mwenge namukumanya no sengu sienkima ina watebe ngakeli abantu achiri university kuri minyore bito mbyale muntu alenga abantu abakabake na wanda atebe kurwali sinduete mono ninje na tanga nete kurwa gwikali sinaikire mutanga kabisa ise kinyoro kirikia ngali nsali ali bomaite ndo na daga negete Nairobi university tanga nikwa gutwali ngachibesa cyo gutumia ni serikali ya Kenya ikalinde kabutoru wakati ko ruchibesa jige soli ward bank ya dawe tokole restructuring y'ibintu bito tuganyora bono twasoire zitokorwera ifisi na jomo bana bole tu abaibole bana batarengo na aliko tegemea abairi bana kondenda jambere tabako lakini ndo na jitenga kuanira abantu bande na bande tukanyora sponsorship ya serikali through donors yingo na jitenga kana ne loan ne ile tukuru serikali inkolenga nanye kiria umwaka 2004 na kanete loan inganye ko daktari kurukuli bado kama waterenga baibuli mbale ngoro baide bukimango kangobole sana neno mono kero momo oyo mata bwati baibuli nakia kwale ko manuva sabanda bonzo sikwale ko ba convince especially aba no chi relative osaba iri baito ikwale ko baikera pokabata nchenkonyo uchaga naga ine challenge sana ni challenge egendo na tebe kero mwa kuminta siritonera na tegemete sana na tigetu mungino minto ndo mole mito kawaida na ndendo kwa watu mungone na ali sinyo wiru mongolisi egento nda tebe mono muga kanale ukoro kupita nchinga no mungino kurukwele na nchinga kurite ga mangesis mbato wale tenkoli liyo ya mwanya bantu bakanimuke bagasoba bonsome kuruoro igo inkoira libage no embara ko bakarambia mono kulingana n'egento kali bakolete beseria abarwete njale ntamatunda yale James Kemoni kwachira bwanchinga mu chwanchinga gosomwa aba minore ninga ibali abantu baminto bono iga chinga kicho abande mbanya ole to bakunsana kwende skura kino mungu no mintese echaile to gwatenke nuko nakoni bintu binde nanyalete kuira abana baminto bande chisku skuru nindu yana naroro kole gase serikali ndete twatebe saokora iko naroro ayo nde naroro era naro mulimika palinga mwalinga ba ayo nde na ulingo orane rometa abon na siro chusiga malasia wono twalinga wana abasubati batatu na bamurabana wono twatiga ile sita ninje ndomuke na mukobati sumuki nakyo makobati ndo babibele sana aya ndoli babe anyway ile wana simba kwa Nairobi bwo mabrobu ne kwate watika tanga mbugalinge soft iko serikali ya witidure chibese ne yako bali tanga chibese kana chitoro 100% tinkunyora bese ekerto chiteri tanga kabisa sote university chibese jelo wakano chonse officially alengo injale kore njingole ngereli pa semester tangu ile tangani jalo weka siringange 1045 ichama matumizi mwanafunzi ni chini jere wale kubeka cho ngento tukuruka tuition fees la bujale kore around 70,000 nga Kenya wona kare bese yaru usiku wono ikatwale kwale ko uli ba wache se chibi yali gereli sei no bose na kire yari comment bose yateba no ganirwo konyene serikali na chete chichivi to gali na maremu misire no mugambi to lengali litayiro na korokonyanja
banko nyita baka recommend liruga kanyara kwa iwe fees ngene serikali iliende baya iri bali nate bana baro bagate bakanyimenta oro kerenga kule school university ya Nairobi. Mwancho ni tugenda tusanganere Daktari James Kemoni uyu obero mo director ase wizara ya land sikaiga ase NCO ito ya Kenya ikoto gochire mwase mukurugiga sumo chyo gotoka sensemo ya mecheo ase ebunge ya baraba ase county ya Nyamira asto gusanganere eyemo ase yemo Omogano mumururu lisabu ochire Nairobi mugosomororo no Nairobi yegaturanyimanya nekimono goyona kigwete no abo Nairobi tu no usiri tu no so bairi kwa gatarire mbarabia bo Nairobi kana igitoro na nateba Peter Nchinga na Helena Nchinga kana igite Nairobi na ba menyeti yake kiagera ali sana chite skuru elia ya hapa ile njalinge boarding school njalinge skuru ile kwenda naenda kwira no ina achore tukogenda oro igo amatkali amange na amete nabo ebenyi kombere ya robo kuline gali maambi kwagenda skuru kira lituko kunga kanira balinge no ne feli ngoche transport lingwechira na Nairobi ngakeli mweta abantu kigali cyo kwimuka abantu nchialenga nyinge ina kitu watumigire wono kuale njale ko bobo kunkuru nyumba weke school lakini na watu wakangane na ndina kabwato mu beromoke ina magana wana na alikora na yale ko zumba wekaga weke school kungana nje ko sawa kara abantu anga bagoso ko sawa kinanga ngani tenge karakali bakanga ko school ya ndawiya na ndinga ito byo kuru hapa ine na ndaba konde alumni yeskuru ya hapa ine bantambwita bakabono mbara someti mwana bakamurusiga na ndinali gintu gitese serikali mwana mbanso someti njeno ino mwanafunzi obo mando chali na ndaba kabono ngokwanda na tolebu buya yire gentekia andi yo yange to bale mumono na ndi ine regento umusingi oli na etu ali siralinga hapa ine na obakungu boli na ali goitira mbongo anyeta ko begento ndabona Daktari plana kiro kule bado university yewe ndo nayo abanafunzi n'abakarakali sana kimanye tia university ka no mukarakali ku alenga nduma ya abanafunzi be ese genero mondo gokina gakinero ko mukarakali gakinero ko motoereru ejintu aitete ngaketu ainge university lakini ko tana na lingo mwana mo na lingo muya na ende na lingo mobe lakini nenda endo kede na kim university umete karamo metali mo komenya na abana bande o komenya na abantu bande bameta no to atale twenda no ni bira tu aratenga lakini tu agatengira mono andi ndo akanyure kinde akiki yakora tuliga igo kunyino ko ko lekana ngoli kobe oyo kunyina bo kunyi lakini unyuneke wa uneke wangu iyo ndukabire kibe abana bande bawe ke jiskuru ali no mete ko arule abantu especially abana baitu twa kinire kibusi kurukiye ebinyoro byetu gusi ako ende skuru na chiri cha Nairobi oso ubugima na uno muntu iboiro Nairobi wibe sarwe asarwete ubugima gwa mobero bokon oso amangana ndaba mabe ibintu byambi ko genda burunga ta kunyara ko lesku skuru igonche na temete ko miyubugima gwane ubuya na nyasaye naragankonya na gatarire tauni ali na gakiro no mupire ali skuru na gachesire binte binge ikine gikiagerete ngabo umuntu umeta kumenya na abantu ukirabona ngo akora umupira ngo akande paka boni ngo akande kera ngwadaliwa ngo nando plano nde tara genda so mutumugi ngwirana mantingla ko kero chesera ngiri kikira ndra waka bopira ko gwaka mutaka gwa siasa onjo murile masi rukiga asenka plana James Kemoni asa Omogano bina kinete kirabone gara se department ase wizara ya mangana yende meroko se land se kaiga asense ya Kenya ko ntore to genda tambe to genda sanganere Omogano
ya bu television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigeriya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turenekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eyemukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi mwanju muri meto kumendera kimbegete swete ndito gachinsa kunechiga nando bari machi mumbu rito gochera ya mwase ya mukuruga iga ase ensemo ya baro nume tuboke ndureke ga sensemo ya scheme akoro chirete mberete iga ase murubiri rero usase program yo Omogano ne asto sanganere ya mwase ya mo plana James Kemoni kwando trange no mutumuko kwate kwa ngumupira tengo nde yore bada mo mangana mupira inde torande kwa ru university ya Nairobi asemera mangana sociology kuruana kyo chage te bono bwao kwero sibina yo choko bono paka daktari so choko Kemoni mwenyene pasa plan wono abumbi mone seli swali ile mutangasaji ngendonda tebeneke kerenji tali nfasi ya Nairobi litangane na bete konyorobo kongsana konyolegas ngendona irita tuenene temo konya tino gotegemeo mwiri uri kondenda na chitenga iguri biasara byane kayole idukengeiga ubona koni chinyenyo kona koni bintu bikabi bintu kibwa koni bintu nara koni tani nkona linga no ni chinyanya kona linga no bushi kona linga no imigati ayo manyane injenje yoro university chinga kichiri ega sheke konyo ega si alingo bako mtu ale kwa nyokore rukerege na teme to ko lebyo na ndi ikine kikengete isine ikiro bono Montata tebino na muibire na ikirega basini bwate kentokia na teme to korosi biasara kerana aska kuruo kaenda kinko genda Zanzibar no yichianga Freeport sasa sana bata mai Tanzania na lenta chi yangange nao ni alise duka yana kwa ngana kingo na wakora igo gazanga tebulinde bese kinanyo lekende tinkwende university ya Nairobi kole masters ngaina litanga ni ngene role se program ya financial accounting ngai koro inkararende bese achiri nda somera ketin kranza nganyete na gastraja ngate ganye kinia ke kimaso kerna ikoro ewisara ya mikoroku ya Ministry of Lands watangaza chigas ngira ninjenga apply kerana apply sikia kindali program
university meeting tate ya financial accounting kanyora ngolenda liru benjue and interview Public Service Commission of Kenya ngaende interview isikia gikawa kaewe gas mwaka kio mwaka ulingi 1998 kile producer ne kuiborwa biale nganyora lende kera mwako era nganyora kolento lirube nganyora nali kure gasi interview mmonji chet main offices the Public Service Commission of Kenya elirali Arambe Avenue autochete nganyora lende nambale ngamu apply te gasi ndara bange twani abakenya n'abakenya abange lakini chigasi atangasi runchya lenge chigasi yange amisini SH department awa inje nyasaga nkonya nkayuliva gakuruoro ngali kuno mofisa ochakirete sasa kiwango kia job group J ili yansa kabisa konya romo shara sini get for 7 muti na kinaka kana ile gasina serikali na kinaka nyone 1 2 3 4 5 6 7 wana serikali ya Kenya ingine kinacha gede 1999 na chito bono gacho ni July na linjito ofisi tale 13 kai kagali kanyoro musharo ne we nganywa njera na kero ngusaini uli wanchero ni bintebi kagendo kole gasiali ngachaka no mofsonse kana ko mukali abantu chifile kana usigo train ugali ngakina linde kana usika kindali na kindali kasaina konya kora main office Nairobi na konya kora main office na bere to mwaka yomo egaika mwaka 2003 ba transfer kaenda Machakos ngatena Machakos na Makueni Ribe change culture yange chi promise rinjerenge district ngatena district chiwer kana kolegasyo ngakora kindali Machakos ngazangalenge wono ngasi to kora tieto menta masomo kaenda naende nkenro ese university ya Nairobi kusoma mangana urban and regional planning Iwono masters eli ntantra kora masters iri kwaje eli jange degree ntangana wono kine kinkolete gali ngamana ko woro ngachanga graduate 2008 kanyole degree ali ya yogo confirm ko ba plan kana ngere chesa ne member ya Kenya Agricultural Association of Kenya for town planners na onde member gali na ndinde corporate member ye gali ese gasi ye serikali ye kana Machakos ninjite Garissa ngakole gasi Garissa ninjite Oro ngakole gasi Masarani ali monona metana ne wasiri limale mo siroli lingali plano mentalio gasi ndini ne ngakore ndinde Garissa Masarani Yakirinjete Garissa na lingi in charge ya mangana land administration ni vinto vya planning. Bona once ukina kwa rojo uje bona we kirinjete Garissa bona na lingi ko na ikire job group L nga kiyo. Iya bona so recommend. Umushara rule 7000. Umushara kwa rule 7000 ndio sukiraka. Serikali ni wakana pesa nyingi lakini ngoto bona usikatole. Kingo lina nate kwa radionsip. Same position kana ruoro kulingana ne gaseli na kole tingi ali na kole se gasingi ya Machakos ofisi tega kina ngaigora chi ofisi cha lingoro no ndo na bo chirora ne no na ngajite no ne department yetu nganye expand kulingana ne ndo baro chikia bakangira kagenda lirugoro naro ni nyumete ya ofisi tentangani Mandera nganye tigera bunanye tigerete ande ni nyulete yende Garissa mwana to kora cheste megondo ndo akoleire Nairobi inje na nyerusiti oronkanyira gali Garissa so ridu ataka indi kitwa kalengere kiya chiro cha devolution no konyo ntara ndo ati services chichira bana inchi yange iko kuru Garissa ali wacho kuja Nairobi kuliye taitoya yao ikina akolete na abantu ba Garissa na bali ba maeto sena akorongo akawali mbia mono na baide tamaendera so ngwetogeli kiali ngono mbono ngeroge korokana ngaruo ronga cha kulingana neo bakomtu wate boke amarwire alinge nyombo mwane serikali karara ndete Nairobi mberoro director ase ministry ya lands na fiscal planning
na mono wao ni serikali ya Kenya na mono na changiri tu wale kuigora KMC na linge timeli ya linge gari Kenya Meat Commission na lingoro ibintu binde na changire mono se gari ofisi amangana to teba ibintu binde mbere ntata ko kwa solve for other reasons ningeru chi program ite ngokora ngo training abana balikira bakire gari bali to kulikabanya eri yakabere ningasa ini kigasi kinde kingawa kirange ne ebitenge bya y'umusarama na wono ni internet amana yuko korosia mwana kitaito cha serikali ki bitenge bitu bya security ntate bembere na kiangiriri bangumira n'abantu abane basana besereka nande na akolire buya na baka ino mwakoli serikali njanta pwete service ya nelingoko ngokora na kiki serikali nyingende tena ndene maite na bangi assignment mbali gojo kuna kobero bali lingi ngokora inko bairera matunda na watike na akolire na barange koliro yona akolire mambono na changia na alikuwa rese serikali yetu yale koro nchi nyumba cha abantu baito ba security aliro isambu kiline gento ninje na kebegete kabezi style yirike tinde kwa no mone gono manda sana it's on paper ngana ninje plana ninje na mwete ke koru ne ke gakoru ya koru esa uriyo kwa mwe binte bingebi kiona gya kwa serikali yetu ubwate ko evidence na kina ali ngokora ngonga bali bali okole binte binge na wono igana iwe gaskete uskane da mana timinere ya rosi wego chunguza maana ite yoro yemegondo ina kitogo fast track chitaito chi isoka bwango na ndi bintu bitu ine ministry revenue ite enda bwango ninde se timu chiri indi bekiru genda kananda te achievement ya nene no mwana umunyamira na ndo mokenya serikali yetu ya ngasa ini project chinyinga na kolini nende na nyalire wochikeli igochikirani kero tuachaka program yogo suki abakenya banyole chitaito kirasi ninchangete sana ndatebe ninchangete chitaito chiri minisi ukwana igora ninje ninde ili yakabere ekerechi seria chiyo megondo chigo change guchinyinga igendo tokoroka section of property act ya 2020 kili president is president akia sent ge kolega swana ge krote kwa je nyumba chigorofa koru chitaito koru nyumba chirikere ya mem ninje na bantu bande tu achite Mombasa ne Kenya ngima tokawa rusia maoni ya wananchi wa Kenya na investors wale bande wa Kenya tokaenda parliament inda technical officers ne wasiri yetu tukatetea mangana alise committee ya lands tukomana wait section of property act ninde member yigendo tokoroka national land policy review team ekinge kule ya manganaki nige ndetene ese kire nsene kuna okina ne bwate njere gupanga enjera amangana yoko teneli emegondo boso gutumika yemegondo wose amangana yoko plan yemegondo wose bakora chi project chi serikali ngayo chigo chibeka na bono tubwate lapset ili rocha ali tukoro kine kigendo kartu alengo tu alego na gukora tugo determine rais cha bana inchi bali baro igada tumanye ngai lapset ngo to waka na chibesa compensation ningo plana kile mangana onsi pia na mtu tukira na gasero ngolo turagusinto bate sana challenge ya mangana each state did una yabona toratenga na no mwana itu kabisa na yabona turochire kana mo deputy asa mangana mo director asa mangana alliance asa director na kia bantu na baika pa gusibara motara baligirira na mo kero mo challenges paka tora bande ba goita ba mo aba ikuri mangana malem eliso ni neligia sana igendo ndatebe na ndongo na wateba ngina ki nyamira serikali yetu ni ministry ya lands and fiscal planning ndubigete mikakati twalentera wa sabarali na bado mbaro nyamiro bakongorombo lina ki ande karokenda tota bawasi abanta bange mbawita ni levintebi kigoro ya maremo chimbebe na bande che para vintebi kebike igendo kero neke
nandi bintu bindi bya biri bi samana imigondo nyamira nandi kine kitogenda to ko reform abantu bandi bakora citaito ba duplicate citaito cyoro sana bane tabachibeke sababu chibe nekitua tebera ntua chakrete kisi ese land registry ya kisi tukanyine tema konyebeka yendo tokobeka kire document yero twanyebeka in a soft form nyoko wate taito ire ya Kemoni twanyebeka se platform getere soft tugucheck mudo baleta magana ekerero digital ekindanya kubike kusine kikyali kumbora ekinto genda okora twakorera kisi nyamira ntuwate program tutaitu gucho tokorekera ntumeto bokungumboro nande kerenda anyoliri bogambene ninje kiongozi kya nyamira yendo ndaitiri tanga ni pindo na ende nduwa netinkorera abanyamira kiro monta buate e right yo gutwale taito yaye umugondoye ni taito yekeranye buate nerera mokonye aenda ire no enelon nande tweni shwena ki abo sabaito balito buatali torole chitaito chiribe tobegeto record ili twanyebekire in a digital form egere kiro monta akoma ekinka bwate taito ya nyamira ese land registry wase gali ese county wandondo bogwata malimo ne chitawo ne chese county malima ya makama kena chichiru chito mosobe tikiango bantu bogwate chi record chabali record yabo receive aliyo kumayana ki wori mubwane mbiya wori endo kene dai ko ni kare chabantu bitu na ndatale bo amalimo umwana yechimbebe tiga bantu baito basibuke bakwanerane ni binte bike birata tuliwe kiagera nimaite no ne binyore binge ekamonta de gukwana na chire ko boli no na county commissioner abantu bagoita no umwaka within umwaka ina bono la sia abantu ange bane bakure yura mana yabo ebinto ke ndo ko gendra yo ibinto binde nje turasirie binte tonyore team yo gosoka kuruchi officially ina ntuntu wabate gendo twakaruka uduma mashinani ya mangane yemigondo program yetu atagete program ikonyotara inga kitu anyubate last ya 2019 lakini kana yacha chibesa chiake tu atagete to be kichi record chito aba ofsatu chono ene TV kueresa abantu nyonyamira ikagusi ikena kine kike ni nyoro bole mobwa kero monta asirire nge mwenda gokoro etaito iri ese Kemoni tubatira bwa na mutumo pase ntone akabire to kwirana to chakira bwe mangana yonsi byo bole muna kitura kore nene mono ngasoro nguru turagusi tokiani ebintu nebi mwancho muri tugenda tusanganere plana James Kemoni kole ndeno modaktari osomaleta amangana onsi pia planning anene mona samangana urban planning kore na tore tugenda tusanganera tumugano togenda tambe kwirana Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura ryubuncho ryabwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwekere abarigeri yakuru county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwekere gose otutalire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine nubwatu muchando bwa maiso guse numanyetundu bwatu muchando bunuyo enyagitari ya KCI Hospital nige kurupo karali bwensi bukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwate kanana barubu gutwara kimashini chekerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero boyo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwegoro muno ngokora bali laser treatment na corneal transplant boyo mbabwate duka yoko nibiro bya maiso neria ya mariogo
babwate asabaruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bari bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bare medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson n'ekindi kinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena ku C Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mu marakabere kianda isato Kisi Eye Hospital macho bora maisha bora ogo kwa kwaraliwe kwa Mosubati Janes Nyamoita Orenge kuruwe kenyoro kia bosoti kenyenya ekaunti ya Kisi nigari umwana bw'omugaka Yobesh Luka Orenge n'omungina Yunuke Nyabonyi Luka abana bamwabo ngamona Samuel Orenge Eric Nyakundi Victor Orenge Steve Orenge na Ann Mura nigari ngina Jaden na Rejo abangina moke ngamona Jemima Mokeira Jerusha Nyambuche Rose Nyabuke Jack Oeri Gladys Frida Teresia Jen na Mugiti abaisemoke ngamo na Okelo Lamek Robin Kefa Gideon Nyabuto Henry Peter na Thomas mbamwabo Keboye Bugesi Mogotu Janes Julius Walter Nyabuto Rose amona Timothy chikamati chaye ngamona Dalphin Kerubo Elfin Kerevi na Judy Nyakundi omochango ni gora belituko lya Jumatano chitariki kianda chomutinyi okatato mwako yobwechiri wibere ne 2022 asenka yabo soti kenyenya imeye kaunti ya Kisi no moberoye ni gora rusiwe asenkendu yenye gitari ya Lenmek chitariki 10 litukuli Alamisi ase orasa berwe na kwenigwa litukeli ukegima okwo nogo kwatwaralirie gwa Janes Nyamoita Orenge ase balibonsi banyorero nogwakwa kubwatekana nugo kwa Janes Nyamoita nigo twarure engora yaito Ndizi TV ubwansu bw'omugusi natika wadini tukusanganere Plana James Kemoni uyu boy gochikulikiro kubo gavana gaiga ase county ya Nyamira kwikwana dora mangano bo gavana gaiga ase ketali getambe kulende Mr James tara no mutumu kungwa rote ya mangana gaiga yubulimo anemo nende miro gaiga sorongorwa gusindu bwate challenge sana bantu bakurwana nkimuna inumu abikira nene mo na ye mo deputy director ase wizara ya lands gaiga sense ya Kenya kimu abikire kwane kenga bugochimutwa bantu bali ko itana igoro ya mali mbia ngone seli swali ri gente tangane twalentere digital platform yego sakiwa chitaito chito mundata duplicate title chitaito chito twachere security features jireiden mundata might na mbeko machi Nairobi ne yera kusi na bono to te kolente gendo tolente services close sabana inchwa na bono Nyamira tolente mi chi record jire cha Nairobi amale Nyamira chichega tuwate jire record chimigonde ya yobolemi ande ye chitown tuchibekali tuchibeke na digital platform tukobeke igo monta yo cha kunyara go duplicate title yo monta yo cha kunyara ko le transfer yo buli mu bomuntu omonye na tara mu tara iskere system elinjerere uikanje we ko monye ndwe ke wande kiane nyende online arithi sasa to konyerenda mashinani ngendo tukuru arithi sasa kilikuwa mwaro lile to go ko le transaction yo monye njebe kantarancherana indo kinde ko ni kare cha bantu baito amangana succession ni maitena matambale ba kerobo kongwa were bagenda ali court process no very expensive why succession papers ibine bya lendro monta ko genda muntu sira uyo ndo myoko yomo wikita iteli italia hata bwate tip process ile went ko wat indo kenda bando wait tiga tote mechuchini
turigicitaito uyu bwata wana bae bali butageja kwenda kole moyo na ndi okwana bobe orokereria bana ba ona ki Kemoni ai kana wene to guchiko to gutike kwa miamiga tu amana gocha kana kubo tu amana kumikana ni mioro tu ana gutwale bitina tu ana kogenda bina biatuitire uikaba ibuli baito ni tuna abanyamira ni chi even provincial administrators balega bayindikare cy'abantu baito no ni chichive banyale kubika mangana abo burunga yo kubwate kebegi kya abana ba kere kwaro ri myaka yachi na kichi se kichi nyinge kirega umwana magoteba nje nae twegeke ucha kurwani ndo gwitoyo twarori ibintu byabere abande twarori na kisi yali umuntu abatana ki abantu gite ngondo baba no buri muboko bu oso amali itoyonde oburi mu mutigarere wikatatu sagotike ibintu Mr James umwaka tono yo siasa wego kanye kero cha kumurubule twenge mwaga nyomba ngwante ngangori igori kero kiboka mana gaseka mutiana mira ntyote tutigere kasi yago kwa kinde kurunse ende ngento someta ukabone gaswa gekire uchikuriya mangana siasa mbia mone seli swali ile ngendo ya siasa nkelina ki Nyamira yito ntwachagita mangana devolution in 2010 mwaka 2010 tokalenda chi serikali 47 Chichi County. Chi serikali jintu alengerete sevengere bitu naki uyo tenenete ne gavana kire county gete ne rubento kumanya boko ngororo ne serikali yaye akolera abantu barali amagani yabo Nyamira uruchi na miaka ya chira koruna na ligeri chi record kero mwaka Nyamira ndoko chia ndoko nyo almost 50 billion lakini uratali mnyoli bya Nyamira yonsi uruchi 50 billion ya ndonse wani no bana siasa totete bono iki intuna bono Nyamira nere bwata abantu abange basomete balese serikali ya Kenya balese civil service barokanite kerasi tuatira abantu gete korani utinenera ibintu bya Nyamira ibinda batanyare uvuga abana nikurugete gete tali mwana siasa lakini ndugubeke umurayu manager erati ninire bindo chivese chito umaitingi gego koru go formulate policies ne chi plan cyo gukora magendero era magendera koleke boronge teri umuntu kogendo chiko ligere ndaki ne chitenda to gukora no bahiri tukulika ikintu to gukora na n'ubunyomba kwa mano kanyana tugwate serikali ya Nyamira ise county yito itenenero n'abantu gete club kya abantu gete club ike na imiaka ya ingire mundu utabwati ngurata itokomenyoka tali bobengo teba tawika no moye si mieli nya ya chire tugutumia tamai ta konyere bintu gete no inji tingo nyaro ta konyara ikire kiagana na ki Nyamira to gendere njire to kogendera to kolenta maria bantu babeke meguko bakira na bande kintu kia chire ko beke Nyamira mbali ko bolinga ya mari lo endo tuwate ga ne chi barabara ndoche ko chi basi tu eri jonsi miaka ri 10 tinchpara endo tuwate yo ko ga ne chita ya chita likokora ni chichiru gete chita plan ni boro chichiru chito na kero koroche ese Nyamira no embono no ega bantu baito be serikali mbama ite boundary ya Nyamira wenta kobera ejire ari bangana wakuru bango kera lituko chote yoro maji na juzu kwa maji aja stop drainage de yero siri monda korana ki abana njinguru bale taxi ga inje tigandu bale entere na kiki tu asevera bagancho cho kara kwene kyanga obo barayu bianko cho barasa na kiki ngoje na Nyamira ngoje Nyamira ga ngoje ne professional na kiki ndo tigire ga siane ya sane ro kurubugambi to abanyamira libagali okonyoro umuntu barachole orakora ibintu bitarakoleka bateme suti engao ne suti engai takiri Nyamira bono ne professional tali umwana siasa tali kiwakiri ibintu bitwa bitemere byasinyi na hande gendo kende Nyamira de kobana imiaka gete gro kwa jiga sikiri ofisi wa kwa chinguru cha kwerere na ucho wikaranzira abantu bite Nyamira tikabalengerere egere tunyole kiongozi ule tofauti na kingochero ndege tibonene ndege tengu tubatera n'abanyamira handide ko amberonde kolengana nayo na boro chingana no lete change ndege te change na enda mangwa lete change na ende Nyamira te ko ngene miaka no yo montaranye stabilize ko be county ndege ndege tigangu boli dieteri yani iswali plana ngio gara anta mu ko takolete change kero mwasiri serikali kyarabo ne bado
azotenga no bwate chinguru cyo gusasa no mwakanyaribo for example his excellency mukwana amatena kiya yagento mnekiga yeto akore ko chenchire yega ngento mnekiga Dr. James Gesami no mo deputy what if yakore kenchira bune nki matakireta mabaga mosoe mali kwa mwakore bindi muteke iswali nelingia intuna abanyamira abange balitole chief officers cha serikali kero tutote kukwana abantu bitu banyamira sote yitiko baikanga kuba ubusauri obuya ubusubwade kubade baisinja ibintu bikogena mbakorana nibiri gutubakire kuliki batu akachitega ikine gentega ko ekiongozi no muntu bento kuikireka orangalina chikondi nyeto kana ali twara korana ali machakosi account yo bantu twale korangala na bali turwete isiko twarwa mawaida ngitoko inyoro bono ntorai guri bagiri oneta yo totevi neki ogotema wate bunsia so tagitoko so no tumiege omoro kuire sabantu neki gitwale bene neki esababu nanje monongo chironta gitabantu baitwa mena ki mbabuatelibaga dio konyoro burayo byanyamira umuntu bekianeti umuntu meta abanyamira tigango boliga na ndengo tebaiga nyamire ni byongozi bitu tugwata bonaga dite do criticize mundo imbi nyoroki noe gavana yito ya talire isipokuwa not mogrango na kevikensa injina ndi na chire nyamire kere kinyoro abana baito na balisiko obali mwitu bwachiro sinyagitari chito nyamira ngo teto ko example abantu bali kuri nyamira nyagitari batali ko emisare go delay metinye tatu ono muntu bwate family ono muntu bwata wane school ngero jo muntu yata twele rubo kurumye garanyo ne message ko irara abana ba school onde de yorure officially tenene ensali atrumbo karana ki kiako gara mangana liga yanda ke plan ibintu ni na bia re county nyamira ni ira ne maga ni binde bitu taligira ni timu yo beto to bisiri ndonga ina ne county to koros ndoli korosi account to kuruji billion abantu bandi babeko mu buko bati kwa korera ibintu byabo nabana inchi beita abana baitu no barocha si sector chitu jonsi pija nyamira obolemi no bakon na bono nchina changia mwana ocho wicha ekana chagite kwana mwana nyamira na chagita mwana yicha bona shiko rugora richi county chindere nene nyamira gaige merenga one team to bege to ofisi ko ngosine director yito babo kabuli na bande ne minister yito munya nduge ne techa one bona sine chero kana ngiro bada mane bana siga saro ngora gusinya mira mjemo kwa kana kubano anye ndoli kwa kana bia nyamira erenze lakini atwachorete ubongoshi bubinya twalente reform nyamira bono ere bonus yaye gocha yugo director no likabuli ni mu maete no muntu muya na arengete kurwandira abantu baitu banyamira na Kenya ngima ni bono inego chege bonus mwaka uyo no echa bono jamete tukire gaike siringi 24 pa kiro konyere chivesingego ukuna ko bane kale mwana inchi banyamira ngucho kuri kiro gege ndubagaba na kiginde dembakonya jitinde ko amperonda de tubwatera ndo sieke mbegweli ya kwire chivesyabo na mali yabo mbone chiveseji bagachiri kinyagitali chingia inje na ndali nyagitali na kerokeri kwa metali etenene twabegete chivesyinge tonyekole nyagitali kire sub county ito etwale nyagitali ere monda ni abantu bitwagwena tali nyagitali nyumba ibwata malio ibwata banyagitali wale motivated mama ndendo bagokora ninje ngwenda one gavana na ikaranza narate ona kia bana baminto banyagitali bana ngike mogokora mbuye mule lakini kare nkaranza ali umete oyeso okora chigasi nyinge imane jo wento ko soko izikuri gere linki kero tali ikaranze kero ikaranze nana gotebira ko brief na nonye president yite ko soko yali gere bintu ngibi gokoro director tara jokro morobiri kantete kero tumoge totally obisi mnaboni gasole mno director ase wizara ya land singo chakwara akora inje mbia moneseli swali elio tumoge tetunchoko kora mbia moneseli swali eli inje bintu nyante mono ne bintu nyante mono mbibere ni nyante basoma sana bintu tokoroka chinoven itabu na rudram tabu na itambire grishman nyoko aberole nyante ko bisoma ibintu binde nyanje tenyante korra chi cinema especially na chi series chiricha James Bond ni nyanje te sana chamani hesti ngo woche ni nyanje te chichode no egento kende nyanje to gukora kimbwateli baga ni nyanje kogenda koromo pirese kero gwako any fan ya timu timu yane ne FC
na Gor Mahia kwenda na kiraba waka kwenda na ligi zimote ese EPL njene fan ya Manchester club ya kanana Man U ODM iga na wanya doroje karane yemo iga nyanje to korro mopira no ino nyanje to mon endo kende nyanje to injibeke kana bwadeli yoga dono mwese menyete Nairobi kere tuwate club kia wana wito gali kwenda na raya shughulika kwebe como vera boronge ibine binyenta bakora wana kera go chakuri bali ko mugaba na second ya Nyamiru ile basaba nsipina urban stu mupira babaletera no bakonya no nini korore na bone talent wikatu mukiasoro ngurutu wagusi ndete ngo ebono daktari ose plan ndete ngo takeke mo ligiri kamera yiga urara kwano mwananchi no mono umwaki kura wensema ya Nyamira na abananchi bonse ostete mu Kenya bwense mbiyamone se kongari bageli na nateba nchi James Kemoni ngobulindo bugaba na Nyamira umwaka uyo agasi wetere chama ya ODM yento tagete na ndengo te aba Kenya tikatobe komalembe to ekero muntu mwana siasa kubolie kerogo libaga anyale kuyawoni sawa na inchi inimochole kiongozi lakini sobo chole omo gukora mono na intu abantu banyamira engakiye ntuligererio bonyomba ntuligereje besire nga umuntu abwate ntuligererie sura yo muntu tikatochole kiongozi wekianeti oratokorere egasi n'abanyamira ni kiongozi kabiro ora chakonya Nyamira ni kiongozi olengere tukolenta chi factory chitu Nyamira ni kiongozi olengere tikera tokoni chi avocado chitu obegete e policy ese county awate e price e avocado etaonigu wetranse nanje nindengere tikera ngo ikoro mbeke guni ya avocado chikira misini wikike chisiringi 3000 uirigori riri go change ande ebyombe biro sigu bigotenenera amangana yogo woni weito endo kende ndengere kiongozi kabire Nyamira wikate mo tolentere university wikate mo kora chi project chi cha kwa mirega ni stadium elimanga wikate me korosi amang alente university ntangani Nyamira wikate me gukora igintu togotebaiga chisukuru chitu chi institution chitu ne chi abana bakaba tugochaka abalimo bwato ECD abalimo bwato bokongo ateme ko chirose liboronge chinyomba chiri abana bagosomera na ndabeka abalimo boronge bali kirubuya bakore gazi plana ntitora kurante ngendo ikore family yake immediate family mbiamono inche inana ndiga inche se e family ya nenenke nimbwate umuriyo yomo nimbwata abana babire na umwibuli one naro yomo ni chisista cyane njiroro isatu na muraba mindombaro watatu igo inere family ya mwana no monene na ndere kingo tebera no gwasho abantu baito tino Nyamira ko baito mwana ona nata getegas umwana ugwate myaka 5 wikamoroseli n'abanyamira bande na abana baito barito gesa kutokonyora tubatigere elegasingi yabo subutachiri tali ubutaka igo mwana onene imyaka nere yali director igo ndo bwate future agendo ngiro tukurigere tuikoro twenzi tokonya ne talito totebera ki abana baito na America bakale intubono ndo Nyamira matuka torabero to ibinde bikatotige yo director asante sana so gwanchana kutonyora chinga kino gusangana gitaseni kya Ndizi TV anene mono umurobiri bw'umuganone twagokire sana gwatebina gwakini tukiraboniga asoje kuriye kiro kibugabana kiga ase county ya Nyamira bune ntwe usumna nchini ngo gutakiro amaya nekera muganda taboniga kolega sino we wish all the best biamono natebire biamono eso kongari bageni nandi na batakira amaya natakira n'abanyamira amaya n'abakenya amaya tikatobe komolembe egere Kenya yitegendera lakini tumanye naki after chikura Kenya na ere ninto abanyamira na otole igento torabe kukurwede beime nakitokomenya na kimyaka gete gotachoro burayo bia mbia muno tigana nyasaye asante umwanchu muri utoro sanganere eyemo aseyemo uyibone gochukuriye kiro kibugabana ase county ya Nyamira kolende gwikira boni igigabana tukwanaiga ingaro mokonyu mu director ase wizara yende miroge gasense ya Kenya wikachinga gichinde asumure no yigo mo biri bumugano no kole twaso nanje brand Sagini Isena ingoto ebyo twali chinga gichinge na indegendera gotengera egetaseni kya Ndizi TV bye bye mbia muno
abarigereria bwa televishoni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county Isana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti Isana na ibire inya isato Isana nemo ibire isato